Ya, asli nya turangku nama tukur berendu ulah pernahan belin ketina pas sudah lah bukan harapan kan jakar waktu na berek pedahkam man kami nak berudu bagai peman berendu ulah pernahan belin ketina pasu dah lah tina di mana pengentak sebab kedua ya. Endamo mama mami tukuru kempundu to ijagia irjabu ya skelenda toto kunduglas ya sehatia jumpa bulan matawari ya jana kampe sehat kita kerina tukuru permendu bulan nundu belin ketina pasu nalah si bandar kita jakari erbelah ajarindu permendu tiana adu lebih kataku Basie senang meriah lah ukurndu kam silih bagai peras turangku mami ras mama krina go ya kam kalbu kami ngobanci kam surut kelah kami ngadep ke puang kita lengah iya ya kami sendiri mergana karena mungkin pong kami singalo perkebun tatang sabu kami izin darah kami kutang sabundu ate kami cakap berskam basienda kita cakap bendar kita kan perjabun berberita kempundu jadi nungkun kami deman anak berundu singgah lumas gua pengadaban kami kena takanan kami kamlah langsung nah kencaman kalibu kami pong kami nina gua nindu kena sinda coba hari kami sini semua karena pengalon ya jadi karena pengalon nenda mangko masih sekon kami Ngo banci seken empat nakam mereka takang iya ngo puang kami ijadah kam karena pengalun go setengah zabudu ijakaris panggong R11 kam kari peganci kam kena R11 benduk kari kata pas-pasu man kempundu entah beberapa si jauh ke warna sendah jadi bangko banci kami suruh ketemu kami ya salami kalibu untenda salami kami anak urundu ngosota tahan zabundu ate kami anak urundu lakonahkan karena pengalon pas perjabun karena beberapa tak kempundu jadi kalibu kami karena pengalon enda oleh karnindu galang ketikna terbeluh kari kamban taka-taka naman sinesebiandu jadi gua panindu kena kam kalu kami karena pengalunan dan gua bansikan kami enda empat nak kakena kan sampat na iya halo kendo ya ngo ija ada kam karena pengalon ngo tahu jamudu ija karwas pangundur belas pegan cekar kam banto toros pasu man berita kampung si mantik jabuna si baru gundari bagam kami ya kalimu kami mangko baci kami suruh ketemu kami kalimu kami sitel kam singalo pernenin ija ada kam waswar sendah Rajabu berita kempundu jadi basyenda kalibu kami
dah kamu disikapkan kami karena pengalondo. Jadi bas pengalondo enda pekal ibu kami, olah kamu tak kitik belina karena pengalondo enda. Endam kar kamuluh roban takana man sinasibya anu. Beritakan nukar si muhuli, si majin karta di kendo. Bagaimana ke kami? Jadi karena pengalondo enda, monggo banci sekun kami aman bandu. Ya, sekun 4 nakam nakenca. 4 nakam 4 na. Iya, alo kendo. Kam kalibu kami. Ya, aman bandu kam kalibu kami. Ijadah kam karena pengalon ko sa tatang bunuh. Enggak sabu berai-berandu. Lepas-pasundo ya sehat-sehat duana. Nak sawir kaya rumsa. Sabu. Sabu metua kakak iya jumpa anak lagi dengan anak baru pas-pasundo. Ada turang. Enggak tambahan andu. Ada turang. Enggak jadi 5. Kali itu jadi ngerti kami tambah anak kami. Bagaimana aku ngaku ngerana turang. Ada cari hidup pakai pudin wari. Bagaimana kata aku bantu ya turang ada. Iya, man bandu kam kalimbu kami singalumas. Situ huna ukur kami mohuli sehulina melas kencang enda kami abelo. Jadi oleh ke unu sembrono kami lang ngasuk kami ngumedaban kami. Bagaimana buat kami? Jadi man bandu kam kalbu kami coba hari kam sena semuyak ate kami reku tetang cabundu nahkan pengalondungu. Coba hari kam gua panindu. Ngo. Ya. Adi ngonindo. Karena pengalondu enda ikuti kabi tabel pemerintah setempat. Gua panindu. Ya, second 4 na. Iya. Enda karena pengalondu coba oke dulu lebih. Karena duit gua pengen dah kamdu. Sidiban na gua apa kamdu bege. Kalimbu kami. Dah aku man sekolahan kendenga. Salami kalimbu deda. Terus. Iya, aja kam go pengalung suman bando. Aku apa nindu? Manggo Permen, izin daing go rajakan mas karena kepengalon terus kupuang. Izin go sahkam jadi suami istri. Gia dube go kam sahkan lebih karena gereja karena beradatan baswari sendah. Menurut kami anak beru sekaligus mewakili kepala dusun Naman Jaheras Bandar Gugung neng kami berjabundung gosah jam 11 kurang 10. Izin dah? Izin dah lah kam Kang jenda teman kami karena anak beru si Bandar Gugung nari iya kak ban kami 12 titik Gugung segelahna perjabundu bagi surah-surah di bata bagi surah-surah keluarga ibas percobaan ibas bersendah tambahi kami untuk penukur cangkuldo bagai kira-kira ya gotong royong adina jeda kembali tading kainnya aturan desa wajib ikut kendo bagainin kami ibas gelar kami turangdu sekali bujur ras menjajua ngap iya kuat
kalnina ku bandar baru sari nambah sinuan bulu beras tangki kalnina ku bandar baru sari nambah sinuan bulu resentami anak perumahan Kalimubu rikut nambah cari kami 10 resentami lebih kami manbandu Kalimubu rikut nambah cari kami 10 Kalimubu rekami baba kampil ate kami ngalagi dirindu nande karo rekami baba kampil ate kami ngalagi kena sendakula kari kami la tampil adila tampil la tanggong suwina sendakula kari kami la tampil adila tampil la tanggong getemna nande karongku bertigana sendaula kal tersiang sendagula karib membangun la tampil adilah tampil la tanggung suwina nande barusku sayang nangina sendaula kal tersiang sendaula kari kami la tampil adilah tampil la tanggung getemna isakan kena dake kampil kena ya ading gosokan do kampilna aiman bandu bibina lagi kena permendo ai berubah harus tamarah kawas sukut ai kapangun mergana tamarah kawas naya hija dakam komendar anak berundu sukut tambar malam ku tengah-tengah jabundu aikam ngelagi anak du dirindu si berubah harus aing ko malam mati anak berundu kena tambar malam mergana tapi kam ngasak lebih sekali ai tare anak berundu tambar malam mergana ai surut dage kam anjar-anjar ai kam bangun mergana ai ngasak kam sekali karo mergana ya berkat dage kita duana aku peu ekal ningku sekali dan ota berkat dage kita duana senda tundung niarakan bulang-bulang setunggung naga dikena makesa senda tundung niarakan bulang-bulang setunggung naka dikena makesa mama bangunna berebarusna sedala bokal tersiang adina uwe ninanggo padantan si persada karik taduana ulanai sirang pagi ngasang metua si kalang-kalangan pagi kena duana ya ainang dagi kam simbabak kampil nai aing godor semulihan kampil lebih kam ya kam simbabak kampil tetap pas posisi itu ya man bandu sukut kebangun mergana ngasa kam sekali nari lebih taruh
Bahkan kali bubundu sukut bar sumergana mulikan kut tengah jabuna. Surut dake kamanjar-anjar karo mergana kam kerina sadadalan. Bagi-bagi kali bubuk kami karo mergana kena barus kami kuten kam sadadalanan. Ijana kam golegi kami karena anang do dirindu si berubarus. Aing go sukut tengah-tengah jabu kami anak berundu. Engkap sukut tambar malam mergana. Aing go tutuh malam kelate kami kalim bubuk kami. Saja ngencang dagi-dagi akap do kerahan kami anak berundu. Engkap melegi anak do dirindu si berubarus sukut tengah-tengah jabundu. Engkap lah bagi ukur do. Ayulah tama-tama sangkut ukur do kalim bubuk kami. Sangkut pegi ukur do. Nakutkan pakai buah. Ay merih manuk ni asungdu. Bagem ni na anak berundu sukut tambar malam mergana. Ya, hinggo seh kena kalim bubunduk tengah jabuna. Kam simbaba kampil. Hinggo derak kamuli koma andunya. Surut kam simbaba kampil. Terjang sukut saja we. Lah ngalui. Ya peganci kami ya. Ada yang godung. Kang landaki pengantin pasal ki berumba bakampil. Ayo surut kamanjar-anjar ya. Enggak, kena sukut enggak. Ya, sukut tambar malam orang tua lebih. Ayo sentadi. Nyusul ka. Temai lebih bre. Ya, piga-piga kam sukut. Ya, sentadi dengan Alu Muhammad. Ay nandangi kam sangkam geluh karo mergana. Bagai pet sangkam geluh tambar malam. Ibas lagi berumba bakam pilenda. Ay cukup. Ay sukut anak berundu saja ya. Ay kari. Lid menda panggung do. Ay aturkan anak berundu menterindu. Ay guna ngelandaki pengantin ngatakan selamat. Ibas sia manteki perjamuan nasim baru. Ay bagian ini kami mewakili kena anak berupa kepar. Iya, eman banta na bertabar malam. Pesikap na gara-gara kanta. Ari lalin raga-raga sigundari raga-raga dulu. Pesikap do. Godong sukut, ya ay bagai-bagai kuakap. Ay kena gendang lagi berumba bakampil. Ay makaman bandu sirja Banten. Atur bukui gendang du sirja Banten. Atur. Ya, kurekam kundul sukut pakai par. Bekamnya sini. Iya, air sikap-sikap kam kari sukut, ay kap karo mergana, ay barus kami kutan. Ijadah kam kari go begindo karena anang do kempundo. Si berukaro kena rende. Air kam kari ku tengah hendam, berikan pasu-pasu bunga benih. Ay nangdangi penjayon, anang do to kempundo. Ibasia tumbuk ordemu bayu rasimpalna ekap tambar malam mergana. Ku pancur batu tulang maka
mami selimpal dina turangku. Endang gor lebuh, impal kami diridu kampus pergana. Sehken dagai pasu-pasundu, gelas sangap pagimpal kami tengah-tengah jabuna. Kerinana kam kali bubu kami bas gelar sukun. Baru semerganat mana sedalanan sembuyak sedinas pemerintah paribadan pengalon. Berkat kamina sehken pasu-pasundu nandangi impal kami diridu baru semerganat. Perkempun. Tiga jumpa jaren tapi cumana lembu mari ke mama nangin pula tambatna gialah merupa mecintu hujau mana erkalimbu berekaro segel hamat. Ya artikan kita nak berubarus. Sisukkan pasu-pasunta. Yang dagi impalta permenta berubarus. Ya anak berubarus. Ini anak kita anak berusaha terhadap berubarus bergana. Aula tading pasu-pasunta dan dagi permenta tapi impalta. Wake
jumpa dan tapi jumana rembu mari ke mana ulah tambatna gialah merupa mencintu jomana erkali bubu beri karo sekel hamatna erkali bubu beri karo sekel hamatna Iya, kujenda kami, impal kami bangun mergana restoran kubur barus. Dua anak kujenda lebih kam. Iya, terus mari kujenda. Jenda nari kari kamro, jenda nari. Jenda nari kamu. Lagi surata. Iya, eko baca benak kendu arah puni buru baru sekar kamulih kuja bodoh. Iya, putar arah belakang, arah puni permen. Terus kujenda. Iya, kerina kami sukut tembar malam. Rikut mami restoranku. Krina kamu lalis tading-tading danggorende permen kami anangdu engkap tambar malam merkana karena mereka bunga benih tapi cokong-cokong Krina kam rikut mama kami resmami impal kami tambar malam merkana restoranku aku karo gelah nantang singalah kue tiga teman aku asa metu lagi gialita aku bandu sekal belinda beretigan temani
bagi metua si kalangan kita duana. Aku sayang dekaro kam jantung hati mama nangindu kam kelgantak si madabas pusuku. Setia sampai akhir, Sora Mama Bangun. Iya, krina kam kalimu kami sukut tebar malam bergana. Baik kami sepaparen separibanan sepangalun tukur. Rikut mama mami ngata turangku kam krina. Ula kam listaring tading. Ay bagam ni kami anak berundu. Anak perut tebar malam bergana sirulo. Tabas warung kopi kam. Ay ngadeng ko begindu permen kami kepundu anak nu kena rende. Kam mereka bunga benih. Tapi cokong-cokong. Krina kamu lah kamu listari tadi. Siman bentasen lawit giat turang siman keparen ukurku lanai bongobang aku setia sampai Gua nindukam kalimu kami tebar malam berkana. Baik rekondangkan baru sebaik rekondangkan ginting. Bagi bela ketadingan rekondangkan gembu pelawi. Engkau sikap-sikap kam singalu lumas. Engkap karo mergana baru sikutena. Kam supamaren separimanan sepangalun tukor. Rikut mamiras turangku kam krina.
ulah kam listering tading endang gorende berebrendu kujak kami kujo lo kan jongo pengantin dai iya krina kam ulah kam listering tading si tergelar kam singa lumpas karo mergana baru sikutan pihak senina sembuyak kam krina si pemeren separibanan sepangalun tukur rikut pamiras tuangku kam krina ulah kam listering tading rekondangkan baru rekondangkan pelawi kam telah tergelar singa lumpas kam krina singempoi buru pelawi rasi beberi pelawi perbulangan singa lumpas kam krina ya uruk siman bentasen lawit giat turang siman keparen lanai bunga sampai Seorang mama bangun, pemegang tahta. Suku ulakan biar sayang taklah kambangku ulai ingat si deban kita tar kopi cuma buah rangan tuku cipera adung manukuta ku gana tetap dekaro pemegang tahta uruk meganjang kalbu embang mesawang ngog metasi merenda nandangi kena Gundari lalaplah bolit urang kekelenganku menpandang sayangi dan tapi karo genap
Iya, gua nindu kampung kami karo mergana barus. Baik kami si pemerintah si peribana si pengalon. Laga tadi ke sini beremui tempat malam mergana sifat merganggau. Sikap-sikap kami singalo perinin. Singalo chicken. Kiting mergana. Baik kami si pemerintah si peribana si pengalon. Lardo bah mami restoran kukam grina. Sikap-sikap kami mama impal kiting mergana. Nang gorende kempu. Tanpa berendu tempat malam mergana permen kami. Ula kam lestaring tading. Kam singalo perinin ginting munte ikutan. Singalo chicken ginting suka karena ikutan. Biak senina sembuyak kam grina. Ula kam lestaring tading. Rikun mami restoranku. Kalimbubu lebih. Biasa lagu melumang. Biasa. Soraku. Olah gedang saban musiknya ya, iringan na. Iya, sikap-sikap kampung numpang kami. Singalo sebiring Pelawi kena ikutan. Rikut ras teman dusudalan krida. Arkondangkan singalo perinin chicken. Enggak panci kami senalan selima merga. Rikut mami restoran kukam krida. Nekalaku geluken dan ande kinakun kan sirang du beras bapa sopeng selin anak sing muda nande nina temanku nandengku icateku Bapa nina temanku bapangku icateku bicara kici kami nande entahlah mau bagi sekolah temanku kudu maganak dre bagaimana perliang nina pusuku janak ngawatkan cangkule
mama kuturang re gelar nana ringe bapa bibi kuturang re lang situ kuna ajo nang aku lang situ kuna ajo nang aku kirana ula belinkeun ka manak dilaki lindungi nade terbelas kamara angin sirambut ula belinkeun ka manak sing udae lindungi bapa terbelas kamara angin sirembut bahatang pola itu tak bulu suan pagi ku tak dulu adi belumang bang bantang gelu ulah perpusukan aku lindungi nane Iya, sikap-sikap itu anak buru tabar malam. Buru tabar malam, berasa buru tabar malam kan. Iya, kerina kampung numpang kami segala berkebun. Ulah kami sering tadi. naikkan satu impal Iya, anak buru tabar malam. sabar lebih buyaku Laki anak buru, ya. dah aku tah pokoknya anakku bangun mulia oke tabrakan karya diruh kam jenang hari kam anak beru bagi kabe sekolah temanku Ku akan begenda manis semalam. manak Si Ruhe nak beru kerine. bagaimana perliang nina pusuku jana gawatkan cangkule tabrakan kam kari tekungi gelar nada ringin nade mama kuturang de gelar nana ringe bapa bibi kuturang de lang situ kuna ajo nang aku kirana bulu tuan pagi ku tabulu adi melumang bang bantang gelu ulah perput sukan aku lindungi nane batang lulang ikut tabulu suan pagi
kulu adi melumang bantang gelu ulah perpusukan aku nindungi nande godek Ulah ada nak berue semiliar nalah ban lo kerim iya beruta bermalam kan ulai tali tarik tading segala kalak nasi berikan karena pagi kok tiga marike mantan ang perut si dapur ay beruta bermalam kan rikut anak bermenteri singupuri kamkrina mari kuteda kamkrina ay nanggorende permenta tambar malam bergana dia manik semolap karisi rende ay tambar malam bergana kena permenta Pusongku nande marongku sinapilana kin pinagingdu mabangunlah senang adi sukundu kalbage surat-surangku beretikana sinapilana kin pinagingdu mabangunlah senang bagai kakak di kuida kena chattingan nande barusku minta kau mesui bagi takalku bagai kakak di kuida kena Facebookan beretikanku minter kal geruduk bagi emakku perban jadi nakal bagi ateku kena nande barutku ibat langasukin pema bangun kupala jadi nakal bagi ateku kena anak mamangku ibat langan sukin peanku kupala palai pindo dosa daman bangku ku berdua nande barusku bagi tanda-tanda kamatiku ngenang bersada kita dua anak karong bersada maka malamna bersada kal bagi kita dua kita duanan kir-kir pusuku nande karongku adi lah kita jumpa mesui kakalku bodek
beru tabar malam. Beru tabar malam, beras beru tabar malam kan. Baik anak buru menteri, anak buru singukuri. Ulai taling taling tading. Indang gorende permenta. Tabar malam bergana bangun ikut tenang. Sokong tande karongku Adi lah kita jumpa masui takalku Boldrek pela tabar nakarong Tinja panadol pela malam Jumpa pas nande karong maka malam Iya, gua ninta nak bertabar malam kau. Bodek pela tabar Tinja panadol pela malam Jumpa das nade baru maka malam Putar kanan putar di tempat Jakam dai turaku kami guru baru. Iya, Orlando. Enak guru permendu guru baru sedai. Iya. Iya, Bibina. Iya, jakam dai turaku kami guru baru. Iya, indah go kabel kah kidahru. Enda impal nak lah. Iya. Serbut. Sabar aja Mama bangun. Sabar aja. Labon dariku capek dah.
mati kamuliku. Balik. Boleh, Ayo boleh, kembali ke posisi iya, semula. boleh ke depan. Buru barus. Iya, ayo bagian kokap gendang tuh. Atrik. Mama bangun ras buru barus. Ya, man bandu dirja bateng. Atur bukui gendang kami atur. Tanda nakakam gedung landa salami impal ndu tengok tukang foto ya maka mejile tahan tengok dulu ke sana ciom lah lo kamera Iya, buru barus buru tambar malam. Enggak, ya. Iya, tedis kap gelas. Lawas kap pengantin sini buru dai. Ya menuju kursi pelaminannya jadi berikan du kari teh nabi bina ya. Iya, putar posisi ya, putar posisi. Buru baru siarah kawas. Iya, man bandu kalimbu kami tambar malam bergana. Lo pada narik kami karena ya. Sini amati kami, kalimbu kami, bagi puang kami. Raspe senina sembuya kami. Sepemeren, sepangalon, separibanan, sedalanan. Izenda kami ertenah engkap erkiteken perjadun anak kami enda kudiri kalimbubu barus mergana. Jadi senina kami kalimbubu kami puang kalimbubu kami kuidah tampak kuidah kena pengerah kene tuh meriah ke guru kami, sangat meriah. Begini. Jangan apa bagi kalimbu kami, ya entah uga pagi andai pengalong-along kami, entah pe pengimbangkan nama kami, bagi pentah bas mengatakan kami olah tama-tama sangkut kupu sundu tapi banlah tamah kejual-jualan membantah kerina. Jadi ibas kelabulun kami ya jenda pagi dalam nak mengajar-ngajari kami anak berundu kali bubu kami tambah tolena bagi anak buru kami, raspe anak buru menteri kami. Widah lebih nari perkuskasna kena guna ngelitken karena perjumpaan enda. Tutuhu melala bujur ni kuman bandu anak buru kami. Oi impal bibi kila mbue bujur ni kuma bandu karena cukup latih kap endu ngelitken karena perjumpaan basuari sendah maka
bujur kila bujur ni kucak krina berang sebab kontak kencaman kam krina nak buru kami tambah tolena bagi man kalibu kami ya entah melala kurang dan tah lepak lagi ya pengeran aku ibas ban kata pengalong enda ya izin aku minta maaf man kam kalibu kami krina bujur Ngatakan mbe bujur mandi bata sebab pakang arak-arak nama kita isempat kena ipulung di tengah jenda ibas camburenda. Kami mengatakan bujur malala krina. Tapi kami ngirimkan surat undangan bas lebih-lebih rumah du. Tapi messenger isempat kendu ijendar di tengah lakon kami enda perjabun anak kami. Makana ngatakan bujur melalaman bandu sekalak makana dibatalah si mereka car segi simpar man kena gelah mulih pekena ijen dan nari Tuhan si mereka kesehatan man kena sekalak bagaim kata kuenda tabi lebih kami man bandu kam krina puang kalibu kami singalo perkempun begitu kalibu kami singalo cikan pernenen lah ketadingan kalibu kami singalo lumas jadi bersinda wakap tangkas nenggo katakan berindun tapi impal do bagi permen kami makana katakan kami tenah ngenang asup ngalong-alon kami ngasup ninandai jadi bersinda memang ya sadari kami aku sendiri sebagai orang tua memang kurangkin belohna guna ngajarkan anak kami guna Muhammad nanangi kam krina kalibu kami jadi bersenda kami sentabi kal krina man mandu jadi bas krehendu krina na istuna enda nang kami enda kesangapan kami enda situna laborah beloh kami jenari penang kami krehendu krina situna arah memang perkuahaten dunan nangi kami krina tek kami makana kami krina na labo lai tak takindo karena beloh kami bah kerendo krina tapi kita kan mekuah ras kelang altendo kami anak berundo krina reh kam krina dahi kami jadi bas kerendo nang kami endam lala bujur katakan kami man bandu